Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 7. Kretanje po javnoj površini i prilaz objektu. Da bi se izgrađeno okruženje smatralo pristupačnim za pružanje turističkih usluga, potrebno je da se do objekta može prići, ući u objekat, koristiti objekat i izaći ili evakuisati se bez teškoća. Standard koji se bavi izgrađenim okruženjem je ISO 21542 2021 izgradnja objekata, pristupačnost i upotrebljivost izgrađenog okruženja. Za turiste sa invaliditetom potrebno je obezbediti dovoljan broj propisno obeleženih parking mesta. Ova mesta treba da su pozicionirana što bliže ulazu u objekat ili turističkoj atrakciji. Posebno je važno obezbediti monitoring ovih parking mesta kako bi se sprečila njihova zloupotreba od strane nesavesnih vozača bez invaliditeta. Osim parkinga, za turiste sa invaliditetom poželjno je obezbediti i dodatni prostor za ulazak u vozilo i izlazak iz vozila radi njihove bezbednosti. Prilaz objektu trebalo bi da bude bez barijera ili da postoji alternativni način prevazilaženja istih u skladu sa standardima. Previše strme rampe okitile su brojne hotele i apartmane, ali ono što treba da znate o njima je to da su one em neupotrebljive, em izuzetno nebezbedne.